12. novembra 1918. godine, dan nakon potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu, Dunavom se ka Beogradu probijala jedna omanja lađa neprijateljske austrougarske vojske. Ovaj brod do Beogradskog Savskog pristaništa doplovio je kroz teritorije koje još uvek gazila čizma austrougarskih vojnika, Bačku, Banat i Baranju. U razrušenom Beogradu, čija će obnova trajati godinama, malo je zgrada koje su bile pogodne da prime putnike sa te lađe. Jedna se izdvajala, zgrada hotela Srpska Kruna. Bila je pogođena granatom prvog dana sukoba, kada su, nakon objave rata, otpočeli napadi na Beograd sa teritorije ondašnje Austrougarske, kao i sa Save i Dunava. Iako oštećena, zgrada je dočekala poslednji dan rata. U trenutku kada su se sukobi završavali, u njoj su se nalazile knjige koje su preostale nakon bombardovanja Narodne biblioteke. Jedno vreme su u njoj bile i akademija i fakultet, a onda je konačno postala zgrada biblioteke grada Beograda. U 16 sati brod je uplovio u Beograd. U njemu se nalazio Mađarski vrh, tačnije čelnici nove Mađarske demokratske republike, koja je nasledila dvojnu monarhiju austrougarsku. Došli su na mirovne pregovore koji su sa mađarske strane vodili grof Mihajl Karolji, vojni ministar i brojni drugi visoki mađarski zvaničnici. Sa srpske, odnosno savezničke, razgovore su vodili srpski vojvoda Živojin Mišić, načelnik operativnog odeljenja Srpske vrhovne komande Danilo Kalafatović i francuski maršal Louis Franche de Perret. Mirovni sporazum, rezultat tih pregovora, obavezao je Mađare da napuste teritoriju sve do linije Segedin, Peču i Varaždin, gradova u Mađarskoj i Hrvatskoj, gde treba da se povuče granica nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Potpis je značio da savezničke trupe, srpske, francuske i britanske, preuzimaju kontrolu nad teritorijom istočno od gornjeg toka reke Samoš i banatske teritorije južno od reke Moriš. Trupe Antante su mogle da prolaze kroz Mađarsku, da se u njoj zadržavaju i Mađarska je bila dužna da im pruži svu neophodnu pomoć. Mađari koji su bili poraženi u Velikom ratu morali su tako da se povuku na sever, oslobode ratne i civilne zarobljenike i prepuste sve važne geostrateške tačke. Pristali su i na to da će čak 3000 ljudi iz Mađarske morati da pomognu našoj zemlji u osposobljavanju pruga, vodotokova i telekomunikacija. Sporazum će biti zapamćen pod imenom Beogradska vojna konvencija. Nije potpisana u zgradi hotela Srpska Kruna, već u zgradi današnjeg Narodnog muzeja, gde je privremeno bila smeštena Srpska vrhovna komanda. Sporazum 18 tačaka, kojim je okončano ratno neprijateljstvo Srba i Mađara, potpisan je 13. novembra kasno uveče. Bilo je to 2 dana nakon glavnog primirja u Francuskoj. Beograd je dočekao slobodu, a Dunav i Sava su prestale da budu granice.